I evo, ovo je poznat hram u Nagoji koji je u Higashiku area. Znači imaju i motocikle koji tu da idu. Ali kao što vidite, to je tori poznata kapija za ulaz. Ovdje je ime. Ovdje ima i veslo. I sada ulazimo unutra. Ogromna su vrata. Hajdemo. Kuc. Da li mogu da uđem? I onda ulazimo u japanski park gdje je obdanište, bejzbol. Svima je to vrlo lepo zabavljanje. Ali vrlo je lepo uređen. Znači da ima eriju da se ide pod sunce. Drva. I onda s one strane tamo. Evo ovdje je malo igralište za decu. Što smo uzimaju. I onda prolazimo kroz gradski WC. Veoma čist. I evo ga. Imamo kraj i onda nastaje hram iza koga je kuća upravo za sveštenike. To je to. Vidimo se. Ćao.